Kaseng Neutrab Youth Council Ribhoi District kala penloi ka jingelang patba hagalai photri unailar hapatar khma Ribhoi District halor kamat penbet put penbet sam hapdeng ka jela Assam at Meghalaya hakawat ka bandingkong kabala da banya soiru ya ka memorandum of understanding kabaklam ajing hun satya ya ki patba jong ka jela kabala penlong ya ki babun ki kun hun seng bhalang ki kun hun jo ki khle nong sinshar nong ki bara ki than nong khaput mat kumju na ki riu patba ka jela ki bala jumi shakmat ban penpau ya ka jing ya karukom penbet put penbet sam hapadeng ki arjela kaseng Neutrab Youth Council kalabu da kajing dawa patba baka sorkar ka diban weng no mardor ya ka memorandum of understanding halor uput usam hapadeng ki arjela hakate kajing yalang patba na kalyang kinong yalam ke HYC laya poi ban sakhilang da uba roy kupar senram general secretary sengkemi kinong yalam ke HYC nongpo kinong yalam HYC na themri bhoi bat ki patba nadu ki samla samhoi shinrang bat kanthe bat kinong sanshar ka hima jirang ki bala penmi ru ya ka sur patba bakim hun satya ya kate ka jingle ka sorkar habayade bat ka rukom penbet put penbet sam Haswa ka jingelang patba la penong shwara ka jingyat patba harengkat da ka ba perta penrem ka sorkar ka ba kate ka jingyat patba la sedang la badan ya lekai football ba la penkut hayo patar khma ban tho bat ban so fu pareng tang ma me ukon rat sang mawang baya ka jing penbet put la le kat kum ki kot kisna kat kum ki kai pot Jongsnan arajar khanwe igwa bon kran ka basay ukon rat kani kani ka kai pot jongsnan arajar khanwe berhakane om shimma tho bamen mendido ya kalengkong bade ka jimrigau sapo asam ka kai pot jongsnan arajar khanwe ka kran ka basay bakini ki artri gisnong kide ban hapo Meghalaya keipat ka batulong ya me bamen thok bamen jelar bamen yalam bakla ya ki pata nong song snong jong kajala banong baka jinge penbet put la penbet katkum ki kai put la ni ka kai put yang snem arja khanwe de halor kata kanong rem bangila aino ya ka jimrigau ilaino ya ka lengkong sepo asam mereka jing thua hangi ka kranchai baka sector 6 tabah upo bakla para boro kisnong kinhap hapo Meghalaya apakah sorkar haus nama arja khanwe kapha ya kini gikot kapha lumak ringkat kimat ringkat ki electoral rule ringkat ki kot kisla nadu kisnam ki baladam ban pun sisa bakini kisnong ki hapo Meghalaya kei pat kabatulong yo konrad sangma haringkat ki nong buat ki jongu bande ki jaka jong ke hima kasi sapo asam memot penyalam bakrayano Kumbangon tang namal menang melawan benpuli na US na UK menang benkan pareng kamot bau barok udkhot yang ajai mriu Neutrab umnang benpuli pareng lade umnang bentok pareng wat yalam bakla wat syukur wat thok yang ajai mriu Neutrab tang namal begita gisbongot kide ki handicap kumbang barok kamot babarok hatsan lak kinong song nane way po way kot yang kajai menriu ulang handicap lang kumolong makigi spongot kata kadang message ke basay chokon rat sangma bade ka kunhun ke jongu MDC kita ki representative ki jongpi ki bang ngilanyo kum ki kemegi pa namal ka jingbam dan ki kemegi pa ngilawan ban pelong ke jinglang hakane ka snong ke jongpi kumarang kadon kadau kai kita kadau la banben la senchar la le donbor ya kejat benriu jongi hagne than kaput kumlong kilang ba hante po jimrikaun bat hapo lengkung ngasnosi sikadaya kai kebang ko banong ipi hapangi alum kumni mene ngarawan nasyong lingpa kahima nong klau ngaken mau yau terus sing utira sing haga ka po ka paspat snem tam ngamken mau exact yau snem ubatikina ula penang ya ka jingelang pada harga baki para kre nong senjar kisim namar balai lale donbor
la sencar dan bor la yu rat e ka hok long breu jong man breu jong ki paradok persam jingi ha ka to por ba ha balai shong ka dorbar pitip jayu la pelong ka jingi khon leng ba ka wakaste uknam kerte persa ya ki sipai pareng leng ba tak isin ya company bala lam khmat da u David Scott dimai manta ka jat breu jongi hang dia pot ham riboy hang dia khap pot riboy ngile persa ya ka MDA ka balalam khmat da UCS menchwa yalam do DS u David Scott menta yalam do CS nge hapare khon persa oi do CS Konrad Sangma yang ni nge hapare khon persa bat ka jinge khon jongi nge haban pentingna ba uday ban dosnan ketika bor ka ikhtiar ke bolole don bor ya kari pakai beriu jongi